Tala falawa Samoa malona ngā lulu e tute ma whi awa le nei aso ai alo maia o se whapoponga fo ile nei alau Samoa taunongonongo. Tumo atu ia tātou tala, o loo whaawawina bea na whaamanatuina ma tā ngā luengo le soifua maloloina ma Samoa atoa le vai aso le nei e mana tua i se aso whaatawaina e le lalolangi atoa mo e iai awhianga tū mawa le soifua se atonga le nei o le ripoti me atapu tailo kiti ona. O loo whaawawina pea o na whamanatuina le matanga luenga le soifua maloloina ma Samoa atoa le vai aso le nei e mana tua i se aso whaatawaina e le lalolangi atoa mo e iai awhianga tū mawa le soifua o le nei vai aso atoa o loo whamanatuina ai i Samoa se tasi le nei o aso whamanatu tāua i le lalolangi atoa e pei o na mai a whamanatu ai e le tele o atunu o le lalolangi i le vai aso watua nai i lo na aso se fulu o ke topo tausanga ta i tasi pei ta i sa le talawhia ngai ma se tasi o aso whamanatu masani Samoa mo le whamanatuina o le aso tāua mo whanau lea na mafuai o na tolopo mai le nei vai aso atoa o le nei aso tāua e le titi lo na sao i le lalolangi atoa no se tasi le o manu lauti o le whamanatuina ai o le aso ina ia iai so tātou sao tāua mo e o lo iai mana o ngā whapito o le soifua o le nei aso whamanatu sa a mata whamanatuina mai ma whaamamaluina mai le tausanga e tasi le a feiva se lauiva se fululua sa whaavaina e le World Federation for Mental Health o se whaalapatpasonga o le soifua maloloina mo le mawhauwhau i le lalolangi atoa ma le silia ma le silau lima se fulu atunu e au fia ai ma Samoa. O le masani lava le matanga luenga le soifua maloloina i tausanga ta itasi o le whaatautaia le o ni polkalame ese mo le whamanatuina o le nei vai aso. O ni se tausanga sa whaatuina ai ni whare o loa i nofuanga ese matatalahia manua mo e o lo iai a fianga tū mau le soifua e asi ai nei nofuanga mama wai se fia o le matanga luenga le soifua maloloina Salvation Army ma isi whalapat pasonga tūma o tia Samoa o lo iai lo latou lango maalosi i nei vaenga uma i leuna i o polkalame i tuenu uma lalafanga mo e o lo iai mana unga whapito o le soifua o le whaatawaina le nei vai aso e le titilo na sautawa i tutonu se tatou watunuu ai mai se ai o le iai fo i so tātou sao tāua e amana i ai le ai atatu so tangata uma i to tōro so tātou watunuu taptailo kitiona o lau Samoa Taulogologo. O le aso sifunu ma le whale masina nei leo le a whamanatuinai le aso whaapitoa mo le aoina o tau talafuai e whaongaina ai le ele tise se atoanga le nei o le ripoti. O le aso sfulfale masina nei o le a whamanatuinai le lalolangi. Le aso whaapitoa mo le aoina o la pisi e anu i le eletise mo le toenga o siai o nisi mea whaonga. Le tausanga mua le nei o le a whamanatuinai Samoa le nei aso whaapitoa ma o le atau la moai le vaenga o le asosi la tau te whaatontonuina o tota la fwai toe whaonga ma le matanga luenga puna oa whale natura ma le siosio manga. Le nei aso whaapitoa lo ave le whaamamawhai la pisi la fwai e anu i le eletise pe o telefoni computers ma isi lama masini e alu i le eletise o se awala e toe au inai nei o tauta wa le toe whaonga ina e tangata e toe ngau si ai nisi vaenga e mawhai ona toe whaonga ina i se whaamatalanga le nei aso whaapitoa e tele sona o ngā ono nei o tauta e tele ina manatu i tātou le toe au ngā o lo o ta atitia i tua whale ma ave no whanga whaapitoa mo la pisi ai o lea ua iai le aso whaapitoa le nei o tauta la whai e iai sona tāua e mawhai ona ngau si ai nisi vaenga e toe whaonga aina e tangata uma manuia ta penanga mo le whaamanatuina o le nei aso whaapitoa le whana nai se kone mo lau Samoa Taulogologo. O loo matuwa atu nei le awa le toa Samoa mo le taamino sanga le liki lakapi mo le ipo le lalolangi luafe lua sifuma le lua po le ipo o le luafe lua sifuma tasi le ana tolopo ina mai le tau sanga taluai ma o le a amataina le nei taamino sanga le aso sifuma le lima le masina nei ingilani se atuanga le nei o le ripoti mea tapatailo kiti ona. O loo mase i atu nei le awa le toa Samoa mo le taamino sanga le liki lakapi mo le ipo a le lalolangi luafe lua sifurulua po le ipo luafe lua sumartasi le ana tolopo ina mai le tau sanga taluai ma o le a amataina le nei taamino sanga i le aso sifuru lima o le masina nei i engilani ua filifilia le whaia o ngaulu le awa le toa Samoa Matt Parish se au ua ia sila fiaina le lelei ma ua iai le angawaa mo le taamino sanga e pei ona whalawi loa ia el peresteno le lakapi liki a Samoa tanga loa sua whaafawina sua i le vai aso na ti anei. O le toa tele o tamata alo le toa Samoa o le o ta alo i kalapo au ese lalolangi
O le filino le awartua Samoa e au fiai ni tamata alo e tuaonu mai le Bernard Benders ma le tuatolu mai suia New Zealand sa te welesi o Jerome Luai Brian to o ma Stephen Quichin sa ta alo le la taalogo ma paramara i le fai ungo le wahi aso o Samoa o lo i tatunu le pulu a ma Ingilani, Farani ma Eleni ma lo fasau ne tunei mo le taamilusanga o lo tali malo i Ingilani a ma tatu i le aso se fulu ma le linu ma le masina nei o taaloga Samoa o faatulanga mai o le afetawi ai ma le awa Eleni i le aso luas frutonu le masina nei ma le awa Farani i le aso tolu se fulu o Kitopa o le awa fiti o lo i le pulu pi faatasi ai ma le awa Ausitalia Italia ma se kotilani o New Zealand o le pulusi ma Ireland Jamaica ma le panona o le puluti e tolu awal Pacific o lo awaiai e au fiai le awatonga atukuki Papua New Guinea ma welesi tabtale kitiona wala Samoa talunga O le awhai sina tātou mālolonga pupu o nisi o tātou whaasalalaunga whaapisinisi o na tuitaliu mai lea mo le ngangana whaaperetania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Vai tau o wha, e hawhi ai Samoa i lolonga. E mawhai o na fō ia whawhi tau li ono tula i mai, pe a tātou tangia la patainga. Whatau am whatino la patainga. This is a special weather bulletin number 2. Whao ngā tanga o neone, e polo kai le vai mai le tawhi atu i tono lo whale. A fia lo maota po o lau pisinisi i lolonga. Ta pe vave le mika e le tise, ma se I ese waia mai palaka. Ta pe mika o le vai ma whaungkesi. Ta pe na me tō tino ta aua i ni whata maua le lunga. A whaia le malu pui pui alo no foanga, a nga I vave lo I no foanga maulu lunga msaunga le mō. Awa I te tau ma whaia so po ia au wala o lolo vaia, ma pui pui le whanau mai autu ma la vai, o na ia awhia ai le soifua ma lolo ina ma leola. Ave le mōlo sā I awala sā lolo vaia, o na ia awhia ai whale ma maota o isi tangata. A pēlau ta avali se awala o lolo vaia, alu e se vave loa maanga I atu se no fuanga mawalunga, ma saunga le mō. O lolonga e maua umai o taota mai whale le tā ua, po o vaila au ona, whao ngā vaila au tāla whea ngai, e wha mama ai lo maota ma vaenga uma sā lolo vaia. Ia mauti noa o mango msaunga le mō le whaungkesi a o le itoe whao ngā ina. Ia mauti noa o mango msaunga le mō palaka ma wae el tise a o le itoe whao ngā ina. La fua I umatau mafa ma mea sa whaalea ngā ina le lolo, o nei ono a fiailo soifua ma lolo ina. O lolonga e matua palapala ma whaalea ngā inai vai tau mafa, whaapuna vai inu. Mo le saunga le mōlo ainga, ta pena, sauni, manofo sila fia, pui pui ma whaatino la patainga. Good evening, Samoa. Here's your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, the Ministry of Health in our country is still celebrating the World Mental Health Day this whole week. Here's more on this report from Tapatailo Kitiuna. The Ministry of Health in our country is still celebrating the World Mental Health Day this whole week. World Mental Health Day is an international day for global mental health education, awareness against social stigma. It was first celebrated in 1992 at the initiative of the World Federation for Mental Health, a global mental health organization with members and contacts in more than 150 countries including Samoa. The global celebration is held on the 10th of October each year,
But for Samoa, there was the Children's White Sunday public holiday. Samoa has instead dedicated this whole week to the commemoration of mental health awareness to bring attention to mental illness and its major effects on people's life in Samoa and around the globe. The Ministry of Health was set up with stores by different organizations all working in different areas to provide products or carry out activities and services that supported mental health awareness in Samoa. The Ministry of Health, Salvation Army and other key organizations to ensure those who require the support do get the help they need. There are many experiences that affect people's mental health, but Samoans have never been known to be able to talk about it. Dedicating this week to mental health awareness helps us to talk about the importance of maintaining a mental well-being and seeking help through services offered by the Ministry of Health. Taulogologo for your TV2 News. 2 more days to go till International E-Waste Day on the 14th of October with the theme Recycle It No Matter How Small. Here's more on this report. Be part of the solution and choose to recycle the right way. Electronic waste, known as e-waste, comes in form of discarded computers, phones, printers, appliances, and etc. For many years, electronics have been imported to Samoa, and once it reaches its end life, it either ends up in our backyard or disposed at our Tawhaingata landfill. Samoa Recycling and Waste Management Association is celebrating Samoa's first International E-Waste Day on the 14th of October 2022 by having the first ever e-waste collection drive. Small end-of-life electrical and electronic appliances present a significant challenge. The UN has estimated that in 2022 alone, 24.5 million tons of small e-waste will be produced worldwide. Due to their small size, items such as cell phones, electronic toothbrushes, toasters, and cameras are often discarded incorrectly, and they make up a significant proportion of the 8% of all e-waste that is thrown in general waste bins, which are subsequently landfilled or incinerated. This means the important raw materials they contain cannot be extracted and are lost. Leofana Naisekone for your TV2 News. The 2022 Rugby League World Cup, known as the 2021 Rugby League World Cup, due to it being postponed from its original schedule last year, will run from 15th October to 19th November 2022 in Inland. Here's more on this report from Taulogologo. The 2022 Rugby League World Cup, known as the 2021 Rugby League World Cup, due to it being postponed from its original schedule last year, will run from 15 October to 19 November 2022 in England. Head coach Matt Parrish has named an all-star team, announced by Samoa Rugby League President Taulogologo Faamisionare last week. The majority of Toa Samoa players are coming off fantastic seasons for their respective National Rugby League clubs. Toa Samoa will feature 6 players from the Penrith Panthers, including the dynamic trio of New South Wales, Jerome Luai, Brian To'o, and Stephen Quichin, who were instrumental in the weekend's championship match against Parramatta. They are joined by fellow Penrith stars Spencer Leniu, Taylor May, and Isaac Tango. Samoa are in Pool A with England, France, and Greece, and will play the first match of the Rugby League World Cup against host nation England on the 15th of October. The 12 Samoa's remaining pool matches are Greece at Doncaster on October 23rd and France at Warrington on October 30th. Fiji are in Pool B with Australia, Italy, and Scotland. New Zealand is in Pool C with Ireland, Jamaica, and Lebanon. Pool D has 3 Pacific teams: Tonga, Cook Islands, and Papua New Guinea with Wales. Taulogologo for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. We'd like to acknowledge the continuous support of the Samoa Water Authority for sponsoring your TV2 News. Have a blessed evening. Good night. Malifai ngale nalo Samoa Taulogologo mo le nei afiafi mo moli whakataitele pule ngol swavai mo le langolango ino lau Samoa Taulogologo. Manu ia tele le afiafi tō whāsoifua.